Mu gihe bimaze iminsi bihwihwiswa ko Argentine yibirwa, Rodrigo yagize icyo asubiza abantu bamwe muri abo bavuga ibyo ngibyo. Yagize ati ntabwo twigeze dusuzugura umuntu uwo ari we wese mbere y'imikino muri iyi myaka yose tumaze. Ntabwo twigeze dusuzugura umuntu n'umwe, ariko twebwe turasuzugurwa cyane. Ntawadufashije, twageze kuri ibi byose tubikesha imbaraga zacu. Nyuma y'uko umukino wa nyuma wa Copa America urangira 2024, ikintu cyonyine Messi yatubwiye ko nta muntu ugomba gusebya undi, ko twagombaga kwishimira intsinzi gusa. Buri gihe baba bashaka ikintu cyo kunengwa intsinzi yacu, baba bavuga ko twafashijwe cyangwa se dusebya abandi, cyangwa ko tutari ikipe nziza bihagije, cyangwa ko Amerika y'Epfo itaratera imbere nk'Abanyaburayi. Ibyo byose babivuga kugira ngo bagabanye agaciro n'ibyo twagezeho. Ntago tuvuga mbere yo gukina. Ibyo dufite kuvuga tubigaragaza mu kibuga kandi dukomeza kubyerekana. Mu myaka 6 ishize yose twabaye ikipe y'igihugu nziza kurusha izindi zose. Reka batwubahe. Sibyo gusa kandi Argentine mu myaka 6 ishize hari ibintu yagiye igeraho bigoranye ko andi makipe azageraho. Nko mu mwaka wa 2021 batwaye Copa America. Sibyo gusa kandi 2022 batsindiye igikombe cya finalisme. Sibyo gusa kandi 2022 bageze kuri finali y'igikombe cy'isi. Sibyo gusa kandi 2024 nk'uko tubizi nabwo batwaye Copa America. Argentine ni imwe mu makipe amaze igihe kirekire bivugwa ko ndetse bikanagaragara ko ari ikipe abakinnyi bayo bamenyeranye cyane. None se utekereza ko abangaba ejo, ni ukuvuga ku munsi w'ejo ku cyumweru ku itariki 19 bazegukana igikombe cy'isi? Tubwire muri comment. Ese ubona ko Argentine ari ikipe ikomeye cyane ku isi, cyangwa se ariyo kipe yabaye ikomeye cyane mu mateka y'isi? Tubwire muri comment, wibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona updates nk'izi ngizi. Iyi ni Kigali Tares.